afirmativnoj oceni Sirija. Ja se osjećam da je ovo bio čisto afirmativni govor i mi jednog nikad nismo pogrešili. Mislim da je pravi rukama, a zato ću zamoliti predsjednika upravnog odbora, gospodina Željka Kovačevića, da vam uruči diplomu, priznanje i sve to dolikuje laureatu. Nije to sigurno bilo u pitanju, radilo se o strogim kriterijumima i nije odrađena neka šifra, znači dokaz da čovjek dobija nagrade zato što dobro piše. Sutra je dosta vremena prošlo, a čekaju nas još sadržaj i otvaranje izložbe kako su mladi voditelji programa večeras najavili, pa ću pokušati možda ubrzati. Nastavljamo sa rezultatima kad je u pitanju proza. Treća pohvala, Petar Mihajlović iz Beograda. Druga pohvala, Aleksandar Mile Devetak iz Vrbasa. I treća pohvala, Abid Jarić, Zenica. Oni će dobiti knjige i diplome, bit će mu uručena poštom. Prelazimo od treće do prve nagrade. Treće mesto osvojila je Gorana Balačević. Nemamo njenu adresu, ali će nadležne službe, imamo mobilni, dobiti adresu i njoj će biti knjiga i diploma uručena. Drugo mesto osvojuje Milan Stančić iz Sarajeva. A prvo mesto osvojila je satirična priča, ne otkrivamo autora, Vitez od posljednje šanse. Evo sad ću pokušati ukratko da nešto se kaže i o toj priči. Ovogodišnji pobednik konkursa Kočićem satiričnim perom kategoriji satirična priča jeste pripovetka Vitez od posljednje šanse. Doći do takve odluke u pregrštu kvalitetnog tekstova nije bilo ni lako ni jednostavno. Kriterijumi po kojima smo radili prilikom odluke o proglašenju prva tri mesta svakako su kvalitet autorskog stila, aktuelnost teme, predmet satire kao i njeni postupci i tehnika. U najopštijem smislu neističan predmet satire je ljudska sudbina, ljudski položaj u svetu. Ovogodišnji konkurs pokazao nam je da se čovjek današnjice interesuje za sve i da u svakoj prilici može da uoči predmet satire i da se nesmetano bavi njome. Tako su teme ovogodišnjih priča tekle od opštih mesta do banalnosti, podjednako isticajući vrednost uočenog problema. Kada Split kaže da je satira vrsta ogledala u kome gledalci otkrivaju lice cijelog sveta, ali i ne i svoje, i da je satiričar čovjek koji svoje privatno ogorčenje izlaže cijelom svetu i ima pravo da sudi, onda nam je jasno da u takvim predstavama suđenja satiričar mora biti okrenut logičnosti, racionalnosti, objektivnosti i pronicljivosti. U povedničkoj priči naš satiričar vispreno uočava i racionalno sudi, koristeći se elementima jasne i skrivene asocijacije. Čak se sa asocijacijama poigrava i koristi ih kao reč u užem smislu u razgovoru koji vodi Eskalin i Vitez i njegova pomenica, ne prezajući da će biti protumačen površno i očigledno. Don Kihot je toliko zaboravan da ga konkretne
nosinantne asocijacije nekada i ne mogu postaći da se žurim, da se seti. To isto autor čini i nama, otkrivenom istinom nabači nam koprenu na oči. Služeći se sredstvom imaginacije i personifikovanjem spomenika u Tašmajdanskom parku, obezglavljenom Don Kihota, koji jaše vernu gobilu Rosinante, to je vajarsko delo Jovana Soldatovića, stvara se alegorijska slika, to je tek na kraju svojom žalkom otkriva predmet degradacije. Satira mora svesno i voljno da degradira predmet interesovanja, snižavajući mu sjaj i dostojanstvo. Ovoga puta to je glad, to je grad, glavni grad zemlje koja je naša, o njoj tako malo znamo, podcenjujući njenu istoriju i precenjujući tuđu, svojevoljno je brišemo iz kronike. Pouka je jasna, odvratiti čoveka, narod od zaborava, od etičke amnezije, pokazati alegorijskom slikom pogrešan tok stvarnosti i prvo pronaći, a zatim i vratiti na ramenima izgubljenu glavu u bezglavnom gradu. I sada ćemo čuti nagrađenu priču. Izvolite, Jana. Vitez od poslednje šanse. Čibe, frknu Rosinante i riknu se. Pas zacvilje i udalje se hitro. Naglo probuđen stresi se i uplavi svest mu u tihi žubor tople tekućine. Zašto ga terate, Rosi? Pa mora i on negde da oduška, Božje je stvorenje. Ali što baš ovde kraj tolikih mesta? U poslednje vreme su se baš navrzli, toliko ih je. Mada ovde ih je uvijek bilo tušta i tma. Još na onim prvim filmskim snimcima krunisanja kralja njihovoga. Kako se zvaše? Pedro Negrokorhec. U srpskom obliku gospodaru ime glasi Petar Karađorđević. Krunisanje pomenuste moja vrla dama. Pedro, Petar, on beše praunuk onoga što takođe bez glave ostao. Unuk gospodaru, da, toga, čije je ime vezano za vrlo tamnu boju i za sveca što ubiva. Predvodnik rebeliona potonji takođe obezglavljeni, a od glave ga rastavi drugi vođa, čiji poslednji kraljevski potomci počivaju u kripti ove crkve kraj nas. Setio sam se, Jorge Negro de Piedras, htedoh reći Karađorđe Petrović, no zašto li meni spomenik ovde podigoše, u kraju stranom i daleko? Zato što si ti univerzalan simbol. Svako ko podvige čini simbol je univerzalan, jedino što nije šire znan, a za svoj je narod važan osobito. Ti si važan za sve narode, ali si, eto, sad ovde na Tašmajdanu već dugo. Te je čak i restoran, ovaj poslednja šansa, uzeo tvoj lik za svoj logo. Da, no veliš, baš ovaj lik moj, bezglavni, jeste, baš taj. Da, izgleda da ovde konačno završi svoj put. Da, Rosi, vi ste mudrino ja, a ja znam, ili bolje reći, znala sam sve. Ali sam počeo u poslednje vreme zaboravljati egzercirate, no plašim se. Neće još dugo moja misao bez glave opstati. Uzdah iz broncanih grudi. A sada, Gospo uzorita, izvinite me, ja bih opet malo da i utonu iznova u dremež. Zapazi tek sada da zapravo i nije ni svestan kako je bez glave, a može biti da je takav izvorno. To je ta postmoderna umetnost. Možda i zato misli tako čudnovato teku, vijugaju, kao guštri kroz travu. Sančo me napustio, ako je uopšte ikad ovde bio, otišao da nađe najzad nešto konkretno. Dojadilo moje ludnje i lebdenja. Čija me misao dovede ovamo,
bivstovati u kraj moćnih vetrova bez vetrenjača. Ta košava, da mi nije ona glavu razvijala. Ili je to od mnogog čitanja, od malo spavanja i mnogo čitanja, osuši mu se mozak, te izgubi pamet. Na valovima dremeža počivajući, Rosinante ćuti, kopita čvrsto zaritih u zemlju i travu tašmajne. Park, deca, žagor vreva, ringi špil. Niz držuljke, pa opet uz breg, pa nizbrdo i sve tako. Vuku majke i očevi sanki sa svojim potomcima uzbrdo, a potomci veseli. Radosna cika prececa belinu snega, kao što gvožđe na sankama drobi bele ledne kristale. Sankaški spust niz padine prema glavenoj stazi ili ka crkvi. Kad se smrkne male, tinjajuće žarulje, ugleblja pečenjarnica kestenja duž glavne staze, preputokaz tamnosivog limaš žaru tami. Prepuštena vedrim belim igrama, ne znaju deca, da je ovde nekad davno u njihovoj otadžbini posle viševekovnog turskog ropstva proglašena svečano prva autonomija. Zvalo se to u ono vreme Hatišeh. Deca ni ne moraju znati, ni ne treba da znaju. Od dece to niko ni ne očekuje, ali ne zna ni većina roditelja im. Nema nikakvog obeležja, spomena na taj događaj. A mi mnogo toga drugog više nema. Više sa semfom u lepinjici na prvo drvenim plavo-belim, a kasnije plastičnim, s crvenim PKB kioscima. Ni baklave, ni žita sa šlagom u Šeherezadi koji su preko puta. Kako da saznaju potomci kad im nema ko ispričati, niti znaju da po precima doslovno gaze groblje? Rosinante, kopite tvoje pačetom su neke ključneče ili čevane kosti potkovana. Da li među tim lobanjama glavu sebi da tražim? Glavu, možda. Ali šlem gdje ću naći? Onaj moj. I ovdje baš predavnom kažu da tu je zapravo bilo gubelište na Čupinoj humci, Vračar. Najveći prosvetitelj moštih spaljenih sveca, opet zaboravih ime, mada Rosinante veli da je najveći u stvari bio onaj koji... Nemojte pogrešno razumeti, ovako smo već, nije prijatno što smo na ovakav način, ali ja ću sada da pozovem Nedu Kovačević, koja je nosilac prve nagrade. Dobro večer. Ja bih također da se zahvalim pre svega žiriju koji je odabrao moju pripovetku i ja moram priznati da nisam očekivao da će ona baš pobedi, ali eto. Također moram da kažem da je baš karakteristično Petar Kočić, pošto sam ja svoju književnu karijeru, tako kažem, 1997. godine sa prvom knjigom poezije Zenica duše počela promocijom u biblioteci Petar Kočić u Beogradu. Sam zatim imala još nekoliko promocija druge knjige poezije Mesto molitve, 1999. I 2000. godine prvog romana Pozdrav iz Crne Rupe, sve u biblioteci Petar Kočić. Tako da sam za Petra Kočića vezdana nekako. A inače, osim što pišem, bavim se i fotografijom. I fotografišem u poslednje vreme, naravno to sam odlučila da fotografišem sve spomenike. Znači prvo u Beogradu, znači da ih popišem kompletno fotografski, a zatim, ako Bog da, i po celoj Srbiji. Baš Petra Kočića sam u Beogradu, ima spomenik u Čuburskom parku i ispred same biblioteke. Tako da je to. A
kažem, to i pisanje i fotografisanje, to je deo, znači, te priče da treba da pamtimo našu istoriju, našu prošlost. Znači, da zapisujemo rečima i svetlošću, fotografijom, da se ne bi zaboravilo. Znači, zaborav je najveći greh koji može biti. Tako da, to ja smatram jednim od svojih zadataka. I sem toga, evo još da kažem, ovaj najnoviji roman Beograd iz dimenzije X, rešila sam da poklonim primerke ovdje biblioteci u školi i biblioteci u Bačkoj Palanci. Zahvaljujemo Nedo na poklonu. Ja ću zamoliti direktoricu biblioteke, gospođu Ković, da vam uruči diplomu i njegovi Što se tiče ovog konkursa, mi samo smo kraju možda budete strpili, pokušat ćemo u budući možda nešto, kada je u pitanju organizacija, vidiš, čekaju me umetnici, oni će prostiti, mislim, i mi ćemo se s njima družiti i mislim da neće nam biti loše, gledat ćemo te njegove slike sigurno dugu noć. Imamo čast i zadovoljstvo da je u sklopu ovog konkursa konkurisalo i više Čelaravčana, a od ove godine mi smo ustrojili nagradu da proglasimo i najboljeg učesnika iz Čelareva, a on dobija posebno priznanje mesnog ogranka Narodne biblioteke Veljko Petrović u Čelarevu, a to je Aleksandar Banjac. Ja bih zamolio Aleksandra Banjaca čestitamo i uručimo nagradu i da nam se obrati Aleksandar, ako može u nešto što kraćoj formu, i obećavamo da će biti prva prilika jedan zajednički susret književni s njim i ovde i u Bačkoj Palanci i naravno i šire. Saša, ti izvolim. Dobro večer svima. Zahvaljujem se na nagradi, zahvaljujem se organizatorima, zahvaljujem se dragim učesnicima koji šire ovu priču duha i duhovnosti. Svi znamo da para nema, uskoro će nestati i brašna i ulja iz robnih rezervi, ali eto, ovom pustinjom kojom hodimo uz ovakve goste, to zrno duhovnosti širimo i sejemo i dišemo. Dakle, bez hrane i bez vode, još jedan uzdah. Evo, ja ću samo još na kraju, ja ubrzam da pročitam ovu priču, pa da je zajedno poslušamo. Kratka inače. Kolo naokolo. Dugo smo skidali nošnje. Prvo stidljivo, pa onda raskalašno. Razbaštinjeni do golotinje na putu preko Velike Banje. Sa tokama ne može u Hollywoodu. Bučno je. Psihologija je jedno uspavala Ameriku, a noć ne zvoni. Budi. Zvoni na pravoslavlje, hajdučiju, na svoje, na narod. Prevedeše nas tako ogoljene preko veka u mileniju, u pornografiju, drogu. Umesto hajdučke trave zelene se dolari. A kad dozri, samo oni žanje. Nama oteli kose, pogasili i Teslu i lampe, pa tumaramo ko bez glavine. Ni tamo, ni amo. Ni kući nije bolje. Palo je Smederevo. US Steel je dobio, orodio, pobio. IBM, Google, Facebook. Nemaš gde. Od vraga ne ostani praga. Al ne slađe jedno zlo. Uvek još te za slobom zla prinaša. Kad utreš prtinu, eto rogova za guzicom. Nemaš kud uteći. Namesto nas nahvališe Kineze, pa se sa svakog ćoška keze. Tu, na hajdučkoj travi, svako sem nas slavi.
Samo se djeda plašim ako me gore čeka, neće mi ni tamo veka. Valjda se upokojio po naški, nema gore hibernacije za sve nacije. Bože, tebi se priziva, oteše nam zvezdu, a sad i krst lome, lomače svuda. Ne ostani čemer ni duša, kako nam svukoše gaće, ni matere, ni ćaće. Deca bez ognjišta, sama, zatrovana, po sektama, parkovima, partijama. Slagani da vladaju, ali samo jedan vlada, i onda i sada. Eto i Turaka ponovo, age, begovi, haremi, samo na našoj prvoj srpskoj. Bože, gde mi je biti, gde umreti, ni tamo, amo. Nit Hollywood, nit Istanbul, Peking, nit koji je već to naš glavni grad. Kuda? Od Leleka do Leleka, od pravde do pendreka, kuda? Tebi, Bože. Ako se probijem od Alaksa, eto mene. Doći ću ti uredan svoj za ponos. Tebe toke ne bude iz hipnoze, a ja ću ti ih prineti. Pun jelek, ima da zvoni vaseljena. Igrajmo, Bože, u kolo